Id-dsatax ta' Marzu mhuwiex biss Jum San Ġużepp ħaddiem għal dawn l-aħħar 15-il sena sar anke l-Jum ta' Responsabbiltà Soċjali Korporattiva. Madwar 200 ħaddiem minn 9 kumpaniji differenti taw semhom f'xogħol volontarju fid-djar li jagħtu support lil persuni b'diżabilità. Fosthom Helen Keller dar tal-Providenza, Esther House u dar Qalb ta' Ġesu. Is-sibt filgħodu l-President ta' Malta Preka iltaqgħet ma' wħud mill-volontiera u ringrazzjahom talli jagħżlu li jagħtu daqqatit. Dawk preżenti f'San Anton esprimew il-ħsibijiet tagħhom dwar din il-ġurnata. I think for us it's part of our responsibility to recognise that we're fortunate to work in business and have nice homes and families and things to look forward to in our lives, that actually being a citizen of the country involves a greater responsibility. And I feel very passionately that we should all get up each day and try and do good things to help people and help the community. Hija ħaġa tajba ħafna, però ukoll forsi ma nindunawx hija kemm nieħdu wkoll aħna bħala ħaddiema minna din biċċa xogħol, kemm inkunu motivati, kemm inħossuna tajbin u kemm jingħaqad it-tim. Jiġifieri mhux biss ikun hemm benefiċċju għal fejn immorru għall-organizzazzjoni imma anke l-ħaddiema tagħna u l-kumpanija tagħna wkoll. Għandna dmir ukoll lejn is-soċjetà. U fil-fatt okkażjoni bħal dawn nużawhom biex ngħinu l-nies li huma vulnerabbli bl-skills li għandna fl-organizzazzjoni, għandna ħafna skills u nużawha wkoll bħala team building biex nikkomunikaw mas-soċjetà. One News żar l-Inspire fejn 335 ħaddiem għenu f'xogħol ta' ġardinar, landscaping u fil-ħanut tal-karità fl-Inspire. Basikament inqadna grupp żgħir mill-kumpanija Maltigas bħala parti mill-support lill-komunità insomma u ġejna hawnhekk l-Inspire għaliex flimkien ma' kumpaniji oħrajn ġiet organizzata din ġurnata biex nagħtu daqsxejn semna lill-komunità. X'għan ngħidlek tagħmel voluntary work tħossok li qed dejjem tgħin lil xi ħadd u nagħti ftit mill-ħin tiegħi minn tal-ġurnata.